Yebo, yes. Siyalamukela njalo episode 17 of Lokshin podcast. Today libanjwe yimi uAngle Don. Namhla ngihamba lo Uncle Sebe lapha. Ngola mfethu. Ngapha siphethe uMaster Blaster. Away. Behind the camera ngale siphethe uLights wakobulawayo. Story yiso. So today silama topics ethu esifuna ukuthi sizama ukuthi discuss ngawo bafethu generally nje ngento ezenzakalayo nje esizibonayo around. So today sifuna ukuthi sikhangele ukuthi ama musicians akobulawayo why anga collaborate like ama groups angazi. Why don't Bulawayo musicians collaborate as groups? And I think from a point of view as a musician, I think first thing yengayithi but abanye bazathi ucacha but ngizakhuluma indaba ye-cost yemali. Kharesu uDodo uhlale eNkulumane, uSebe uhlale ePhumula, uBlaster uhlale eBradfield. Ukuthi sesibe sonke same ndawo, same time. I think first of all mele sibe ngabantu abathi sekwanisa ukuthi sisifinance ama expenses ona lapho, but this is just an excuse yeah, it's just an excuse angazi ithi linalibona njani, but I think ngeyinye engabi valid ngoba studio kuyabhadalwa futhi imali yabona into ezinjengazo ukuthi ungatholakala imali then we can able to ukuthi sithola imali ye-transport le studio. So ikahle i-challenge yethu lapha ku-transport le studio. Hayi nambona ukuthi i-challenge isemali in the studio. I-challenge ikithi thina ama-artist akhona. Thina ama-artist akhona sile nto lana yokuthi vele sile pride sodwa. Ololutho kafuni ukusebenza lo ngela lutho ubona nabe sembooste kakhulu. Kahle sibone ngathi bebhisifuna ukumthathela isport or izinto ezifana nazo nalezi. Ukuthi maybe mangabiza lo or ngihlangane la lo sebengagcina sebebone lo ukwedlula mina isinto yakhona. Lazo okunye futhi azothi mina ngibona yani ama-artist amaningi alazy bafuka ukubalansa ngomunye. Akuyekela umuntu upushe nxa sukungani ku spotlight sekhona efuku uzonamathela kuwe sozakhanya ngani wena awufuni, but ukuthi bekubuye lapha ku ground liphushe lonke abafuni. Bafuna into umuntu ongani sekusamwe vele seleleyo. So vele kahle kumele uqase upush wazakala ukuthi abantu vele beze bekwanza ukufuna ukuthi besebenze la. Vele kunjalo because khona lama brand ngeke bephoma ukulanda labo ungalanto oyenzayo. Anobe ufuna umuntu layo ngani uyaziphusha bekubone la ukuthi uactive. Angeke ulanda umuntu ozifihlile endlini uthi ufuna ukuncedisana la ungakwazi ukuthi ufuna ukuncediswa ngani. Okay. Amboni. So ukuthi size sikwanise ukuthi si solve this issue ukuthi sikwanise ukuthi collaborate kumele singakwenza njani? Keep your pride. Silandane madoda. Ukuzehlisa kahle le communication. These days kulula ukucommunicate kunamafoni kulezi zinto eziningi kulama social media amaningi angakhona ukuthi sixhumanise yabo khona ukuthi abantu behlangane keep something together yabona into efana ngoba mina ngibona ngani i-selfishness ngoba especially ngikhulumela esayidini le hip hop nje. uEminem ngesikhathi blow up wahlosukuma D12 amanye amajita i12 u50 Cent blow up wabuya le G Unit. Yabona isquad vele as an artist you can't roll you-one. Ikubona wonke umuntu uyaphela i-energy at some point. Ikubona ungaphela abanye abantu kuba nzima ukuthi ephenduke nxa uthi kazange waba le squad sakhe, but kuba le squad unceda ukuthi mina nxa ngani ngishile obanilalela umfana wami kumbe umfana wami uBhomu uyabona yenza nxa mphenduka imarket lani fana lothi ngithengisa beer ngididhe ngiyela beer umelanga ukuthi ama customer ameyiswele beer ngono ngicela next door uthi athi nibe nithengisele maintain brand. Yeah angazi but hey, so usho ukuthi lokho vele iproblem ikahle it's not ukuthi maybe abantu baswela lokho la lokho. Awuswela kulanto oswelayo. Abantu thina yithi sisweli umcabango ukuthi siyenze njani size sikhiphe into yakho because into ekhona sicabanga ukuthi ungaba i-man of the match wedwa yaphuma yikho lapho selfish ikhona, but sihlala sithi togetherness yekhipha into le power yabo, but uwedwa ungawuwile ukuthi obunto kwakhona lokukwenzakala khona lapha kobulawayo kuphela or la kwezinye indawo kuyenzakala eZimbabwe yonke khona kubo Harare
angazi nale kubona njani like eHarare aliboni ukuthi akhona ama staples eHarare mina ngibona ngani kubalansile bayabonana bayazana omunye ngakhipha loba kuyisidindi basigida basisupport but lapho ngakhipha first thing ezomthetho uthi hayi quality yakho ngani njani khali quality ukuthi ngikhiphe no right mina lalele ngikhiphile ungakalaleli mastering ngizwe ukuthi kule potential yini abafuna ukulalela so kuthi thina phela kokulawa yikho lapha site challenge hayi pride so thina ukuthi ukuze sikulungisise khona lokho siyaqalisa njani ukuthi singaphanana nje ama ideas ukuthi singakwanisa ukuthi sikulungisise njani khona lokho wena like as an artist ngapha ubone ngathi kungalungiseka kanjani okwento kwakhona lokho I think khathesi siyanida ama-record label njengabo True Sport eHarare yabona True Sport ngaleyo uthi concept lana uthi buyanirekhodi bafana buyanithune ngapha silawa ama-studio lana afuna ukuhlanganisa abantu hayi mina ngiyala cause yami ngiproducer ama-studios akhona ama-artist angafuniyo ama-artist ale problem dala okay artist ungalilanda kathesi ngilande mina nginde studio ngithi jeke buya mfuku ukurecord sebona ngani special kakhulu all right istudio fanele ayenza into efanele siyenze kasayenza into efanele siyenze seblind ukuthi mina ngilandi ngathi uyarecord kanti ke wena khona kufuka mina futhi sincedisane cause akula ndlela ukuthi mina ngaphuma ngedwa kuze mina bebe ngazi ukuthi bebe kwazi lwa sebeza sihlanganisa siphume into ewayo but manje akukho vele all right so kushuthi problem singakwenza njani ukuthi mhlawumbe senze ama workshops for ama artists ngasiza because into ekhona yini ama artists bakhona isithi akathi ngingama artist asikwazi le art yakhona sizazi futhi la ukuthi sifunani art yakhona confused sithi singama artist ngoba siyakwanisa ukuthi sihambe siyengena sibhadale kuma studio time record but ukuthi after su recordile fanele uyenzeni as artist asila le idea yakhona le art yakhona ngikhangela ubulawayo has got so many artists and amanye ukuthi uyayithuka nje uphonga uzwa kuthiwa kule artist ekuthiwa nguzibani ngoba ubulawayo you understand awukazuzwa even ingoma yakhe K1 awukazuzwe anything ku airplay dlala awukazuzwe so khona kuyana I think even lapho ukuthi la ufikisa into yakho even ku radio lokuthi into yakho ifike kuma platforms wonke nje awe social media ukuthi abantu bekwazi ukuthi kanjani support music yakho because nowadays I believe airtime labo data and all the things into esesikwanisa ukuthi sizithole into ezisafodayo yabona yaplaza okunye phutha siyonanze ukuthi kulama artist e-studio lama artist ekasi lama artist ahlukene yawunanzelela omunye umuntu ugudu kakhulu ngayenza e-studio base ufanele iphushe phandle kakhulu ngakho gudu okay but imali se-studio ngokuthi uthi liyakhalisana inyembezi libona ngani lapha sesiwinile imali yonke but asithatha into esesiyenzile sihambise right airplay akusela direction so manje siyenze njani ayisikho ngena khona umanager yini khona apho uthi as an artist you have a manager uthi alright mina I'm blind ngokuhlabela akube lo munye umuntu ogijima lento yami manje ukuthi uthola umanager kunzima qala uzimanage wena kuyenza ukuthi umanager abone something abe sebuwe kade singaqalile ukuthi uthola umanager akulanto ozayidla vele because akulanto oyaziyo vele kuzabuya umuntu ethi nyaka umanager uhlale ukuthi uthola umanager akuchayele konke so is it not wise engikutsho ukuthi at least ama artists athola into ezinjengama platforms ama workshops whereby we need to be taught ukuhlangana ukufundiswa ama workshop aseyenziwe kodwa guys asenziwe but is it enough ayenziwa ngithi enough reach out yangikhona mina ngibona is the reach out enough ukuthi iya reach out to ama artists wonke yiko mfuku ukuthi kuma lokho zinelo ayenzayo azakweli changane lama face afanayo always yiko khona lokho kubulala ukuthi lani lina imessage ndihambisa ku same people always so i-developmental curve yakhona isuka ibe limited oma plan abakhona baplanela abantu ababaziyo abaseduzane kwabo yabo all right so we can kutsho phela ukuthi so lapha which means ukuthi kumele siyenze si-stretch i-reach out yethu sikwanisa ukuthi ebe more bebe baningi abantu abakwanisa ukuthi benzeni bekwanisa ukuthola that platform yokuthi bafundiswe because njengoba usitsho ukuthi usho ukuthi you always see the same faces kuma workshops anti akuphiwa abanye abantu ama opportunities asithi abaphiwe akufiki kibo so okay so we need more workshops
and lokuthi abantu kufike kibo abantu bebekwazi ukuthi these kind of workshops are there to teach ama-artists how to do i-self management and ukuze sikwanise ukuthi sikulungisise. Okunye kuyasiza ukuthi siyazana. Yazi ukuthi siyazana ama-artist wakhona lapha koBulawayo. Ngithi emakhokhoba. Singathi emakhokhoba lemzilikazi sihlanganisa nama-artist asiyazana. Bathi singama-artist esibaningi asiyazani kodwa kwazi. Siyamangala subona umuntu sekuthi lawo li-artist kodwa kuthiwa ama-artist ahlangane. So phela ngicabanga ukuthi kuphela lapho okusuka khona kungabi lama-toy win lokho ukuthi kube lama-collab ukuthi wena ucollab lo muntu wasemzilikazi or ulokhuze lo muntu wase-Ton Grove usuka ukuthi asoyi ukuthi maybe i-pride or njani kusukela ukuthi thina asazani lapho uyabona kunje ngingakwazi angithi wena ungazi ungafika kimi wena ongazi ukhulume lami kulokunye lami engunika khona uyakwazi ngokuthi angikwazi angisoze ngiku-appreciate ngendlela leyani ukuthi wena ubuyile sekufanele ngikuthi angani uyifeni wena lokhu ubuyile kokani ukuthi uthi blast uyachaya nje ngicela phela lami ukuthi ngokuyathe blast uyachaya sokuhle kwamfaka enye into e-wrong i-pride vele ikhona vele hayi pride. So other than i-pride yikuyini okunye okusenza sibe limited ukuthi sikwanise ukuthi sicollaborate since you have mentioned ukuthi asazani. So you think we need to do more of gatherings as artists? Ama-artist yabona kulenye into yake yayenzakala laphana la isinxa usakhumbula bake bayenza okunye akusaphumanga ngendlela kwathiwa igame yama-artist uhlangana kudlala ibhora njani last year yabona that thing was good kakhulu for ama-artist uma ngathiwa ama-artist beyanizohlangana dlala ibhora vele ama-artist amaningi ngamacapha but kokhathi lihlangene u-DJ ngaphiwe ingoma zama-artist wonke i-team ehlohlileyo kumbe i-artist ehlohlileyo kuyaplay ingoma yakhe kulokuyana i-support abadlulayo babefuna ukubona ukuthi kuhamba njani bayasenza bebesazi omunye umuntu babekwazi ukuhlala beziwa ingoma enqezikhala kodwa ukuthi bebothi ngulo oyichayayo abakwazi. Alright, so kukhona lokhu ukuthi so ama-platforms awukuthi ama-artists a-perform aziwe lawo ngezinye into of the challenge beside ukuperforma nje sihlangane nje kwama-artist gathering sihlangane nje because in the same concept and how do you gather lo muntu elingazanile yabona yabona i-challenge i-challenge athi ngikhuluma ngayo lingazani liyagather njani lingazani yabona. So which means kufanele kube lento eyi-1 ezayenzakala enkulu eyahlanganisa abantu iyona leyo ikhuluma ukuthi akube le soccer match let's meet over soccer but siyakwazi ukuthi singama-artist but during khona abantu siyadoba ibhora kuyibhampu athi ivela niyenzaani ngu-DJ saxoxa after match ukuthi u-DJ music enjani nje kwenu yini uyidancer vele khona bana khona phela kube kuplay izingoma zikhala zitshintshane zama-artist kokuphela lapho sokufunakala khona into athi uyitsho i-management yabona ukuthi behlanganise ama-artist because kunzima ukuthi ama-artist ezeyazane wodwa njengamanje into oyitsho ukuthi thina sisodwa ezama-artist asinjani asiyazakala kodwa imanager yakho mayenzana lo manager lawo kuba lula ukuthi kuhlanganiswe ama-artist yayithola into yakhona ulayitha athi khuluma ngayo ukuthi i-management la kanjani iyafunakala as i-artist. So I think basically i-challenge esilayo enkulu esi-restrictor for us to do ama-collaborations I would say yini management sibaleke sithini asazani reaching out or information you don't get information as in how to learn how to actually manage yourself as an artist. Almost the same people are the ones who get the privilege of going for those workshops. Abanye abantu abakathola ama-opportunities anjalo because we can't say it's the same people. Maybe they always put their ear on the ground and just because you don't know which ground to put the ear on uyabona so konkyana ukuthi nje sonke sibekwazi ukuthi basically sonke singathola i-knowledge on doing artist development ukwazi ukuthi wedwa as an artist how do you manage yourself being able to differentiate your personal life and actually i-life yakho wena as an artist ubekwazi wena what you need as an artist out there because I believe even lana ama-producers you need managers management you understand so ukuthi your-producer labo beyazane lapho it will make start way ukuthi wena uyafuna ukwazana labanye yini uyafuna yini uyabona so I think okwamanje it makes sense when you guys saying
koBulawayo, which means we still have got an opportunity to collaborate. ngoba yazi mina Buddha Kumele senze ama platforms. ngoba I think umbuzo lo yazi vele wasuka from ekuthini sihlezi sicabanga so ukuthi let's go Bulawayo kuzayo kwaba le dance phela. So siyacina sesiphombe kwasiyuma ukuthi maybe Bulawayo musicians are not giving Bulawayo dancers something to create along to. Ngoba ungacheck eHarare sokwaba lesele eGoli koBulawayo yipi dance uthiwa koBulawayo siphethe ngale. Which brings us back to the second topic ade ngifuna siyikhangele ukuthi kanti why okay koBulawayo since switchile ukuthi thina sazani thina ukuze sicollaborate senze nani. Okay, why koBulawayo kungala dance challenge? Because manje kulabo sikomota kulabo ama dances abiza wonke ethwana ama rankinche amba wonke la ngama dances from outside. Ungananzelela kathi yakoBulawayo yi ungananzelela vele from South Africa maye ukuthi maybe kuthiwa kungene i track elitsha or kungene music entsha i track la code ibuya le dance yakho mangaka ama track koBulawayo angenayo light nje as an artist kuyoba le ngoma zakhe ezinye khona lapha party like ezihlangisa abantu elokishini or koBulawayo la kodwa ingoma yakho or ingoma zakhe ezake zahlangisa abantu azila dance lokhu zenini so yini inkinga yethu yini esiyehlulekayo iproblem I think ilathi sinje ngithi ngulayithi lama ngithi ulayithi la uvunyela ukuthi alande labo ama dancers because laphana ama dancers engalanda ngithi I marketing ye both sides lapha umarket dance umarketelayo kuvunyela ukuthi afike asikuthi yonke sonke isikhathi kahlala ukubona okunye la kufanele ukubona wethu kulanda uzicabanga ukuthi alright ngafika kumuntu lo gidayo ngikhulume la isipompi singaphusha njani mayevuma kuyaphuma something because it's not about ukuthi kuhlale kusibona because which goes back to the point ka light ukuthi is it the question yokuthi are we not producing good enough things ukuthi umuntu ayazi kumthuma ukuthi abe more creative on the dance, you know, I feel ukuthi uyazi ukuthi track ka blaster lokho mina ngikwenzele kuthiwa kweni ngama clocks andikunje siyakwazi ukuthi kulabo ma clocks ungakhala amangoma iyabe good Buddhas enye into ye challenge futhi khona phana emafonini ngizacabanga ukuthi ngigida ingoma kalayitsa ngithi ngiyefuka umthega ku TikTok ukuthi layitsa story yakho ku TikTok so kuyi wasted. So wazi ukuthi kwenzakalani. I believe ukuthi as an artist or as an owner of ingoma or into yakuyenzile wena ngoye okumele ubuyelane le dance move yakho abartist abanenge isixaba okay yeah khona ukuthi bese ukuthi kwemile ubuyele dance move kulalo mahlabela anti usenza ijob yokuhlabela then kulalo lo msebenzi wakho ukudansa because ama dancers akhona I think lokhana kuba ngcona ngithi let's say li crew angithi lingaba yi crew wazi ukuthi ku crew yethu kulo muntu ohlabelayo kulo magida kulo mangungu kulo mabheka kulo mani kulo mani ingoma iqala ucreate lapha na umbi beat from scratch umagida sekwazi ukuthi ufunele ngenzeni vele beat leli ama agency beat leli sesihlanisa lama lyrics vele ingoma le ngathi ngiyashaya imovie nje so ingavuma but uwedwa so fanele uqalise ngabe ufanele uphusha ingoma yakho fanele uye ngale kunenge vele singayitshaya togetherness ukuthi sikuba as a clique sibe ube igroup operate uyi-one avele so lapha lintshela ukuthi ama dance moves la abuya kubo South Africa ukuthi ingoma ingangena or ungayenzakalani like kulama dancers vele abuya le dance yena la or ngabanikazi bengoma ababuya esikhathini esiningi ngama dancers uthi ezwe ingoma ayishaye umnikazi wengoma la isechazeka sebezamfundisa la ukugida ngokuthi ingoma ngeyakhe yabo okunye okwenza kube lule futhi kulabana ba trenda vele already traffic manje ngapha mawungatrendi la ukuthi bebuye futhi bekubona ungatrendi angutshele manga but is it not like ukuthi into imnandi kodwa ukuthi izefika ungayila umuntu okuncedisa ukuthi is it not the challenge of us having that initiative in our mindset ukuthi I'm creating this song and mana ngicaba ingoma leyo ukuthi izaba ingoma egidekayo and ingaba ingoma egideka kanjani or ukuthi thina sisuka sijele ukuthi vele like lapha thina esebenza khona njengamanje thina esla ukuthi mawungayenza into enje angeke maybe iphumelele ukuphumelela ngaphumelela mina into engikhala ngayo ngithi uyi1 kunzima Buddhas but imali ngaba labanye abantu uyazi ukuthi lobo senza into ngathi senza mistake omuntu ekwanisa ukuthi alaphana ngabe yenze so kuba ngcono
but uwethu udume awusikhathi yagcina ubona yenza into engayisiyo. Yes uyabuyenza into yakho sibili but ungathola omunye umuntu okuncedisayo okubonisayo kuyabe kungcono. But is it not the challenge eyokuthi most of the times Lights, if I say Lights buyasenze something, what comes into your mind is ukuthi ngiyathola. But most of the times that's the challenge. Ukuthi singathi zwana chomlami ngifuna senze something. Wena usakhangela ukuthi something liyana are we trying to create something that is going to ukuthi iproblem ungiyathola nazi ukudaliswa kwini. Abantu abanengi sithanda ukuthi Lights ngifuna senze something. Sichaza ukuhlala siyenze. Siyenzelani? Yeah, planning. Akula reason esiyenzela but sichaza ukuthi sile studio sifuhlala senza something. Lights namhla ngifuna sithune track silithune record lihlale. Kusasa ngifuna sithune lokho sithune kuhlale. End of the day siwesta amagetsi siwesta isikhathi. But singabaqala sibe le reason esifuka uyenzela ngithi I think kuba ngcono. Yeah. and basically reason ukuthi sonke sifuna ukublow phela. Ayisiyo yonke sonke silala. Umuntu ufuna ukungena phela Uthi wonke. Yazi ukuthi ngahleka. Omunye umuntu uyachaza ukuthi ahlabela amankazana amazi. Kuphela. Yeah. Yeah, some reasons ahlukene. So imagine ucollaborate lo muntu onjani. Wona ubona ifuture ka 2040 something. Yena ubona unkazana ukuthi ufuna ambone ophela edlula bethi ifemu yakhe manje. Amfaka unkazana wena semkhombile. Uzokuphelile. Akusela vela safunde ngoma leyo. Ingoma lana sisiyanga. Ayasetholile akufunayo. Akasayilandeli bese ufuna ukulandelayo next project. Hey. Okay. So usho ukuthi problem phela ikithi kuma artist. Thina ama artist vele asikabi le idea ukuthi music business kumbe kuyini. Okay. So I think out there as Lizwela lani we have a challenge. Ukuthi as ama artists kunenge kumele sikufundiswe. Since siyasithi ama bearers of the messages most of the times because thina ama artists phela it ama tools of communication. Yazi challenge yenye futhi singayibonayo. Engazombe still stop ukuse story. Ama artist are rude. Astapho. Artist uyalitshela. Ifana mina senileminyaka emingaka ngisenza into leyo. Wena since uqalisa ngabe uyayenza so yazi ukuthi umbuzo ongawuthola uthini ulani wena kathesi. Yeah, iproblem ulani wena Bafuna ukugetsha ukuthi so kulanto ongayifundisa ukuthi uyisiphofu ungela sigoda babone. Bafuna ube lesigodo uze bethi uyisiphofu. All right. So anti ukuthi vela ayiphume vela. So siyashota phela thina ngolwazi. Ulwazi luyashota ukuthi sifundise. And yabona social media isiyenza kube nzima into eseziyize sebetshenzisa ukumeasure ukuthi umuntu blind so kuyinto ezibambekayo ukuthi imoto indlu ifashion but abantu abasalalela ama lyrics uthini ngani abalanda abala hayi just because le mali yokubhadala ama DJ ekhuluma ni FM ngibhadala eZBC ngibhadala ama blogger abambhukayo ngidize wonke umuntu vele akulamuntu ongakwazi ukuthi imali can get you anywhere ofuna ukufika khona kodwa ukuthi manje Lights abasekho lapho umuntu lakho osebenzisa ilakhi yakhe kumbe osebenzisa italent lakho ukuthi ezefike vele khona lapha ku that spot bakhona abanengi futhi but imali sibe overlook ukuthi italent lakho mali ngela mali sometimes ivela lisebenza awindawo fanele uliboost uze belibone or kuyabe kumele usondele nomuntu oyazakala to make money imali yemalini vele okay serious singathi kulula kunzima but vele mawungazange wafaka imali haya sadala. But don't you think ukuthi enye into esischaye ukuthi now sokunye sesileka le inspiration because if you look at it asikhangele nini iMakokova Lights in the early 2000 Makokova in the early 2000 what can you say yakhumbula ukuthi sithe esikhula la kuma youth center la bekusebenza bonke uThabiso abo Makhosi Stand Square ubukwazi ukuthi Mzimikazi Youth Center ubukwazi engubo yenja laphana so you know ukuthi as a young boy ungasola into yokwenza uhambe eMakhosi sike eMakhosi uyeThabiso sike eThabiso uye Stand Square sike Stand Square because there was something to actually watch and get you inspired yabona ube lento yokukhangelela like kube easy for you to actually even correct your mistakes because you had people to learn from you understand you had people to actually show you the way uyabuhlala umbona uGudas lwana okwazi ukuhlala laphana lo my sister lwa uhlala ubabona laphana ubabukele uye kuzokwelela ngobabone ku newspaper uthi uhlezi ngini ku TV ubabone bephuma ku TV you see them and but nowadays it's a different story so
Next question I was to ask about Imakokoba in the early 2000s. What you say? Yabona lento etsho Imakokoba in the early 2000s. Yeah, ebekhona ama opportunity njalo ukuthi bekulabo center bekulabo banibani yabona izinto ezifana kodwa in the early 2000 khona lapha isikhathi sakhona there was too much crime lapha manje ukuthi uyakhumbula kahle yabona I think mina okwamanje ngibone ngathi kungcono than in the early 2000s ngingazi uthi ama youth sekwaniste focus on into lezi abo social media what ngesikhathi nasana in the early 2000 bekungeke Emakokoba beku too much crime bekugcwele imkhukhu bekwenzakala izinto ezinjani njani bekungangene Emakokoba uCherry ungayikhombisa unobu setown lapha uthi uhlala Emakokoba ibingeke kukhona kodwa manje I think kungcono ukuthi manje abantwana sebekhona ukuthi yenze music ekhona ukuthi create something ukuthi kuthi bengatholanga football ekhona ukuthi ethole studio time yabona ngingathi studio time sitholakala kusafana kuqala kusafana kudala lapha studio zigcwele qala studio okwanza ukuthi inxa uthi ufike studio into leyana vele nzima leyana ukuthi so in the early 2000s bekutricky lapha kade sikule chance eningi kakhulu so imagine kunguBlaster yedwa uproducer Emakokoba nxa engancanywa which means sokuchile vele sokuchile this thing ebuzomela bezomtshontsela istudio sakhe endlini khona ethole kungela lutho kuThomo yabuza sengikwazi ukuthi uBlaster engambuluzela kulo team uyabona yamba kuba sikulo mduse vani yabantu baqamba bebe yi8 okay but manje uThothi bonke bona laba babe yi3 abayazanayo kubantu bonke abaqambayo futhi kodwa bonke bengama abala corporation zama studio owners yikho kunzima ucreate standard okunye ukuthi ama producers la le problem sesibuyele eqaliseni iproducer avumi ukuthi mina ngihambele idea yami komunye uproducer nje ngicela sibonisa lesenzo so yabonani mina semfuzo ukuzuma kusendaweni yakhe so you'd say phela back there in the day it was actually better because dalingathathani lezi zinto ezinjalo yabona bekungcono ukuthi uproducer ube yi1 lapho kodwa bekuyi challenge yini kodwa athe siya advantage ekhona sisebenzisa izi disadvantage futhi so ngala ama advantages ekade siwafisa right in the early 2000s ngama advantages anje I think there were more stories to tell kahle yazi uvuthi mawungathi uyiartist athi bekuvaluisha ngoba bebona siyaya besiye emazweni wathi so la ubusithi la usugitha induni no very soon phela intwana le kwanisibe sichaya phansi kade esungathuli artist vela abezibonela hayi into zabo lezi ungathuli artist athiwa njengobani uyabona ama artist akhona alanto yabo abayicreate so abakwanisa ukubisa into yabo bodwa in the early 2000 Buddha zona ngokwazi kwakhe Emakokoba like istudio ezazikhona khona la like elokushini istudio ezifana labo bani 2000 sasingakwazi studio early 2000 studio kwakuyinto enkulu kakhulu bra istudio ukuthi ufike studio kwakuyinto enkulu uphone belifezekile but there auntie I would say there was so much to look into than Kates because lapana we had so many options bra yakhumbula that time kwakulabo ama juniors abo mazulu Zimbabwe Sensi wathi ama juniors isikhathi sana abantu abebisahamba khona kuma academy manje setha yimna ngoma juniors ebhoso mina ngoma juniors ani wona nxa kade uthanda ibhora thine kade sithanda ingungu besitholakala ema club vele and ubukwazi ukuthi kuthiwa kulabo master ndo ngothatha be carrot and ubukwazi ukuthi uyahamba emakhosi you understand you would know ukuthi if when you knew your place and you knew what you liked it was going to be easy for you to just choose because there was somewhere for someone for everybody I mean indawo yayikhona for everyone and singasabali ezama studios ukuthi siproduce music landlana but they I believe even lama youth centers ethu ayisasebenza ukuvalue okwakuvital ayisale play a vital role in the community la ithu besingalovi church every Sunday you understand ukwazi wena ukuthi you have a role that you are playing at church khathi senxa kuthini sesibhizi yantsho yabona imodernization sisilethenga sesibhizi kakhulu ukuthi mina no Sunday won't make it yazi vele ka busy lapana kumele ngiye but lapana if you knew ukuthi when a Sunday yakho is for church it's for church if you knew when ukuthi
i-Wednesday yakho nxa uqeda liyahlangana ku-study group lama-agency liyastata nxa unisuka laphana lamajita kuzibani lozibani lidlalela liyani team liyahamba lonke ezamajita eswimming ama-swimming ebesebenza so uyakubona into enzama ukuthi so ngama-early 2000s those are the advantages mina I can pinpoint and ukuthi there were so many things to get us off the streets. It was a matter of choice njengento ishile ukuthi le crime nxa wafuna ukuyenza icrime okuzwayo esibili wawuyayenza uyabona. There were so many options for everybody uyabona. Unlike today kade sinkonjele mayithenga asesebenza singayiselwa amacheshi kade sinakho kade sebhawa kulanda lapha sokuyi-fact you understand, but that is where abomdala labomakhulezi they would meet intambama bevele esipaka amanye ama-artist ayethola ama-performance oneskali beshe iskali behlala phansi kule nyito engayi-understandiyo like in the early 2000s yakhona yabo manje kulamanye ama-artist amanye nokuwabona la ama-artist be-eka kuma-poroposa abanye bebegidelela kabosiyaya abobathiwathi abala lutho njengamanje kodwa ngesikhathi sakhona sena lesi bekungabantu lakho aba-blind. Don't you think ukuthi bancindezelwa kumbe njani because ama-opportunity bathola khona lapha ukuthi ngabe manje balolutho or manje ngabe yibo abatholakala kuma-center or abatholakala kuphi befundisa intsha maybe yamanje? Mina I think oBuddhas labana njani mbe yibo abasuka bazibhayizela kahle kahle. Mina I think oBuddhas labana labo my sister whatever baba lo mnyama yawazi indaba. I think bangena ku spotlight and then izinto zasuka zayelahle elizweni lokuthi bona babezitshela ukuthi maybe sayinathi abo 10 more years asazoyizi kanti ngakwazi into ethile lana bayitholile. Yeah, because that's what we mean ukuthi in the early 2000s and uyabona ukuthi there were so many things to look into and lawe unje even ungadecide ukuthi you remember ukuthi ngesikhathi lesana it was the times okade uhanjiswa khona koVundu koVundu le komsitheni uyophiwa ikhadi lelane lokulayinela isipanda ovolo ngisahlala koVundu kuyabe seqhatsha abantu leko you understand ama-opportunities ayesakhona yabona. So ukuthi for that time for you lights ukuthi mana sibe senza so you knew there was something going on vele eKasi you understand but now uyabona njengento ichile ukuthi kwasuka kwaba lama challenges nje economically and affect izinto ukuthi lawo wawutshela ukuthi wena uzaphila ngeart waqinisa uzibona usukwanisa ukuthengisa amabheli lawo wawuke waduma uhlabela waqinisa ukuthola amepinqe kumbe usungumashingira yabo into ezinjalo because we were trying to survive you understand. Akusela ukuthi mina ndi artist mina ngikuyini so forced ukuthi uyenze anything for you to survive yabo. So unlike Khathesi bra we've got all the platforms na Khathesi sihlele ground manje ifence nansi Khathesi abafana badlale eground lenet emakhokhoba eKasi you understand kulama lights kwakela itantambama you understand things amukusho but now sesikhawatwa yikwini ukuthi akusabe amanye ama-lights lapha awasekho yabo njengeKasi besawuhlala kasikhathi leziwatsholi so khona umuntu osekhangisa ngale ndini khona umuntu osekhangisa ngale ndini sekungelakhe le ndini iKasi Yathi linesona so hayi iKasi lihlezi iKasi nayezibuthi nje iKasi lizatshintsha liyatshintsha besifakele something vele into ethonisa egcekeni kuthiwa ngethu sonke sebenziseni uyiwani ufunike ukuthi manje Khathesi lesibhorani lezi vele Khathesi bakhona abadinga yazathiwa insimbi yesibhorani ayibonakala yamanje lesibhorani lesi asingesakokepesi ngani mataliso iKasi nje umuntu uyafuna into ibe ngeyakhe ayicele kuye icele kuye yamanje njengalapha emakhoneni nje mina into engijamulayo ikhona umasalo eKasi so kuthela i-oil ebridgini amajita asahlala ukuhlala ebridgini talking about the early 2000s yawazi ithe sikhula la emakhokhoba bekule thara bekule mgwaqo manje imgwaqo le ayisekho iqedwa yikuyini kahle kahle izulu but we still complaining ukuthi izulu alini phela amaqedwa imoto kanti iqedwa yikuyini umgwaqo la usuchawe indlala
Angakulevel ifika kula uzukhalale sibili umgwaqo la abantu baku11 imele bebuze umgwaqo ushaya indlala uzukhalale la ukwamuke wodwa udamla sengisuka la sengikhalala Umgwaqo esekho sikhule sidlala bathi kwini lokho Usiqobhinga utennis ball evuma utennis ball emgwaqweni manje akuphambi Jake ibridge leliyane leManuel nje bayiqeda amaphathi nje ama wheelchairs phela qeda abantu lapha abayenza belichayela amaslave belichayela amaslave amaslave anjabona ukuthi so i-development yakhe yethu vele iproblem sizibulale ukuthi la siyazitshontshela asicabangeli ifuture yeah so yeah looking at all those kind of things anjabona ukuthi even khathesi anti indaba zethu ze-art khathesi emakhosi kuyatshintsha yaba yi-ranking sebewodisa ngiyabo nje so yatshintsha yaba yi-rankini ama-platforms sometimes agcina esesiba used for other things just because thina ama-artists we don't utilize those things ngoba lathi thina ama-artist siyabulala ngokuzwe ukuthi singama-artist singabothathekile time hayi artist phela liyazi ukuthi mina lokhu akulanto engingakwanisa ukuyenza I can do it and then ubususuka sushifta from your purpose and your goal then we tend to try and want to blame it on other people ukuthi hayi mina uBlaster wayala le track lami lelana lalizamvusa so uthi ukuthi wawuzavusa le track eli1 lalelana nje uyaphelela kilo yena uBlaster uzalisa ngapha engayisuki you know those other things ukuthi thina ama-artists sihlala sile explanation to always try and find a finger to point at ukuthi ngithi awulayini hlala blame umuntu nguye owakhoza lokho ikanti ke we need to look into ama-initiatives that we suggest thina njengama-jita kunala ukuthi asibize nini ama-soccer matches sibize nini into ezinjalo we understand ukuthi social gatherings where people get to know each other but I think ama-platforms anjalo siyawathola but thina ignorance khathi esimanje besile 50 dates abantu babe bengahambi iproblem thina ama-artist angkhona you understand you know ukuthi lights is performing there but you akusifikeli don't kithi siyabe singakwazi lama antu abothi singayenza so makuyinto lana yabichaza ukuthi sibambena ngithi istudio zonke eziyazakalayo zona lezi siyazana Sasekhona kodwa kona emakhokho lami ngihlala khona nje studio sephi kutheni khona pa siyazana ngithi makulento eyenzakalayo mina lami ngatshela abami emba recordayo labe ngishona lapho omunye la ulights ngathi urecorda kwendawo atshele studio lesiya omunye atshele lesiya I think kuyahamba ama-platforms wona la ama-social platforms where artists need to sit down and gather I think ayake ebe khona but I think we should do it more then hayi ma bebe khona ngithi asiyenzeni more we should do it more whereby sazaneni ukuthi akulo Blaster lapha ongakwazi ukuthi anisize mepangenzela idemo yami kulo lights lapha uyakwazi ukumfakela iverse kulo bani and then we see ukuthi into yakho iyabiza sithatha isisenga and then if we look at ama-issues like njengokuthi uke wakhuluma Sepe wabusithi i-crime ike yaba too much la eMakokoba in the early 2000s anti what's your take about the Entumbane robberies ama-armed robberies ayenzakala eNtumbane lawo esike sezwa ngawo kuthiwa sokula ama-armed robbers sebethwala izibhani kanti vele yinto yanini nale like eZimbabwe ukuthi sokulabantu like abathwala impopho kube lama-robberies afana lawo nalawo it's like eNtumbane it's now like kuthiwa kula ma-robberies angithi awempopho what's your take sithini ngakho madoda sithini ngakho lights ngama-robberies awentumbane and I think personally nje vele sathuna siblame ukuthi hayi lezi ezibuya zivele egoli uthiwa ngama-ex soldiers wathi but I think that as a shop onezindlini angazi ukuthi singayenzani but if you are in business try by all means ukubhifa up i-security ngoba maybe I'm sure kusazoba kuningi nje so lisho ukuthi o-security beZimbabwe zomele abethwala impopho into kusomele yenzakala kahle kahle ngoba phela sabe sesiyi-South Africa kuyabusokubhuka ngoba lamuba bamncenga umahobhi sechayisile esipane ngaba lo munye onzondisileyo ehamba nyothatha sesiyi-South Africa phela sabe sesisegoli phela lapha nje sesiqasa ukuba I think laba bantu thina eZimbabwe lapha silakho lokho ukuthi kuthiwa kule nto yompopho umpopho siwazi vele unguwesoja iku-adapt istyle sase-South Africa kakhulu yabona and I don't think ukuthi lapha kuyafunakala and then bathini le amapholisa bona labantu abaphethe umthetho bathini ngakho kahle kahle
Bona anti thina Into ukuthi esovekayo thina kanjani? sikwenzayo and mina ngizabe ngikwazi usebhe ngubhulu wami ula umbhobhu ubuyela wegoli mina ngizathula ngufihle so bazayisova njani thina lathi umphakathi wakhona sebe seyinvolved one way or the other because ngiyabenefita wena ungawusebenzisa umbhobhu mina lami ngiyabenefita uyabona so ngizathini ngizancedisa njani ipolice so which means la amapolice they are at a challenge you understand into engitsho laba amapolice they are at a challenge because thina as artists angkhona I mean as a community we're not playing the role a community because we can't always say amapolice angithi ku community lakho esithi community uyi-one or maybe kwesaba yabe community sikhuluma so kodwa nje singathi asisukume nini senze so yamawethu yamawedwa because lina likukhangela ukuthi ama-robberies la angaba maningi ama-armed robberies which means we are no longer safe out here abantu bafuka usukuma uma into isenzakale kuwe ikawuthatha khona i-action ukuthi abothi into le-serious uma ungakafiki kuwe vele hayi abunganestory nje kuphela yabungani into engayenzakalile because lizwa these days ukuthi ama-armed robberies aseseba maningi la and the funny part about it uyabusukela ekhaya wathi wena ususiya eGoli udinga ama-greener pastures ekhaya kula life akula mali but uyaphenduka uzebamba inkunzi khona lapho ungalamali njani ndibona liyana engekhoyo iyoziyithatha wena liyana suqhaza ukuthi aliyo $1 le hayi kasinto ebhoya ukuthi asila unit yona lezi ikhumayo ukuthi uMaskrizi yasiyalisti sihlale ebridgini phandle but ungangenelwa amaseli umemeza ubani uMaskrizi enye lights ilwane eyenza uMaskrizi abe yali ukuhlalisa abantu emabridgini azithi kwini abafana bengahlala emabridgini into abazenzayo lento abazichiyayo okunye kuya ungasachazi amaphepha amaplastic asacabanga umuntu ovuke into abazichiyayo asachazi babechaya into zaba so problem yethu into zaba ngithi kodwa wena mnikazi weyadi nxa sokubuya labana bomthetho bethola into leziyana so ngani nguwe wena ohostile abantu ababachaya into lezi nami ngiyakufisa le bridge lapha babuya abafana bezihlalela nda problem but into ababezichiya manje agency wasimnanda momubi phela kakhulu nje kuba mkhanya so agency chanini into zenu lezani but ngaqedja ngizani phombe kula mntu njengisiyefu lapha enzethi njani uma sitabani wami la mengangenisa ibhisi kuyinto yabe ngayifuna ukuthi ngixoshwe mina ethi asuyibhudazi ekseni bemvuka ngo5 ekseni mina bemvuka ngihlina umama sesalela ukuthi engaboni vele mase yakona but ngayibona ke lokuyimesi yonke ngabangani bakho abantu bakho so indaba le abanye sobangani bami abantu begasi kodwa indaba le ekuzeni entumbane awucabanga ukuthi abantu abayenza khona lokho like crime ama-armed robbery entumbane ngabantu abangahlali khona ngale maybe ababona ukuthi entumbane yikho lapho okungaba lula khona yikho lapho kulahle khona vele khona nti usually vele about so awungeke wona uqamule ikasi lakho because ikasi lakho ku-easy phela ukuthi ngikubona ivili ngefree ngusiphi hayi ngwanile yana noma etshintshile ingwani lwana nguye lwana so ekasi lakho vele hayi kasi kugcwele umsipha so vele uyabukwazi ukuthi umsipha vele so obvious katheso ngabe somele usukela phambili uchaka kubo range more abangazi ngale phela but always kuyabe kunomuntu wakhona ngale phela yabukanti wena ikasi uyabaleka ngangangaphi khona lapha wena makokoba le ungatshontshe makokoba ujethi uyabaleka lapho ungayazi impilo khona enye member bake bayihlalisa ku residence ku last month bembuza ukuthi kanti wena utshona sokutshona kugcwele amasela ngina awusuwo usitshontshelaya wathi hayi mina imember tiphayo ukuthi kulahle ngathi yena uthi uzama ukuzigeza ukuthi hayi mina ntshontshelanga yena ukuthi mina nyabatipha alisela la uphatshofu phela ngabe nguwe imbayo ukuthi ipraise ivushela kanjani umuntu ama-armed robberies enzakala njalo zikhona ezinye zabe sithi ukuthi itrunk yemali laphana umuntu ethi wena ngiphethe izemu namana sami sethatha imali kambe kuyothatha imali athola ikhadi enthola idazikabizweni so uyabona into esihlangana nazo ekasi those are the kind of things ezokuthi it only takes us thina as a community us as a people to actually stand out njengento yethu yokuthi as artists like okade we suggest Mr Blaster ukuthi ama-artists sabe singaza that's why we get to face all the different challenges that we face ukuthi we can't collaborate and
kuba nzima ukuthi abantu be-collaborate because they even don't know each other. And looking at the early 2000s zethu ngapha eKasi, the advantages and the disadvantages that were there. Lama advantages esesilawo kathesi sikhangela lama robberies la yenzakalayo kubo intumbane ngale. So I guess basically it all takes us as a people to actually stand up there ukuthi ngisukume ngikulande ngithi jomla masenze so before I even judge you and say avela uzayala ngingakaze ngakujaja. So hayi siyathanda ukuthi sibonge uSeblaster for having us on this great talk that we had today and joining us ku Lokshin podcast. So zoba mu ama podcast ethu lo Uncle Sebe, the lights out at the back there. Yes sir. Yours truly, Uncle Don. I'm out. Sorry so thanks.